Mchungaji Karu na mutumia kumurugamia haha umane ati tungioka guku na twage kuhe muthuri uyu iheo ni twahitie ka tutinahitia na rimwe ndamuhe kiheo mutikari Elija ndakoire kiheo yako nigiokire mukandirikanagia ni ndiganagirwo no ni ndaririkana mundu uyu githe ti mwega na githe ti wega tumwe ihwa riake riria ari muoyo. Kwa hivyo aliyekuwa naokota zawadi ya wachungaji ili tukitoka hapo tuende kwa familia aniletee zawadi ya wachungaji. Kwa hivyo pamoja na zangu wachungaji wote wa JCM simameni tu tukipatiana zawadi yetu. Atugatiri othe a JCM Pastor Kim amekubebea na amekuletea 100,000. Mpigieni makofi mazuri. Na ici ti cia kanitha, ici ni ciaku. Ungihota gukura utuku muthimu batha na fataro ucio hwai ni mukoro haha ni ndimuhete rutha umuthi ndukageri kuria ngima na githeri kiahetukio mbere yaku uringike urecia gubanga igogona ria kiamuro ni rihuthu kiamuro kiarika mundu igua ataheo mwana unajua ordination yangu ilitumia 15 million si mnakumbuka 15 million ndaigwa kurwara wareherwo budget ukona uria rihana no riria riarikire ona ndionire tari ahuthira kindu ni ngoro gwika atia tondu kiria kiagoro ni maguta maria moka no akihutio ni Ngai ri kamutu sade ndu wa the widows compassion ifanywe. Kwa hivyo wachungaji wote wamekuletea 100,000. Pastor Kim atakuwekea family agikorwo he kindu mukureheire Karu ukai ndimuere nigetha ndimuonie ndenda kurikangia tondu tuma family tuwege ya kanitha riu ni atongoria na nitwarikia igongona. Kwa hivyo familia yote ya Bwana Mwangi na familia zao zote ambao wamekuja nileteeni zawadi. Ureme kuifagite leta hii tuiweke hapa karibu hii. Yes, favor wao ni atongoria mwana ni akumio muno our dad. Yes, amefurahi sana na hau ni arehe kitu. Thank you so much ya Kimani family ya Kimani. Nenda kuuria kana families hena mundu ungi wina kihewa ikarite na kiothi. If you are there rehe aya tuandikiwe namba ya mchungaji kwa kalamu ili niweze kupatiana the online church and the JCM TV fraternity. Ukitaka kutumia mchungaji Karu zawadi, tafadhali wale wako kwa TV weka hii namba hapo 0724 82 38 05 0724 82 38 05. Nirudie mara ya mwisho wale ambao zawadi zao wanataka zipitie kwa simu 0724 82 38 05. Hiyo ndio namba ya mchungaji Karu. Haya, sasa kama familia wamemaliza, wacha tupokee wamama hawa kutoka headquarter ukai. Aya meda ini oguo matuiri oguo si unawaonanga na ndimwira nikiki hau thini dige nina makuete ona nywe na mutumia kumutigiotha kweanira. Simwapigie makofi kutoka headquarter. Aya mathiaga haria hothe ndiramurana na makarehe kiheo na nikio kiu. Bwana atukuzwe. Amen. Na makarehe kiheo riu mwathi mucie noni no ndimuyire thiri ya kindu kimwe kia kana ndige. Bwana Yesu awabariki. Ngai amurathime ni kwenda hunjia anyu. Gutire mundu wa murago ha matari mathi ni mokaga tageri kwea na mutumia aku iguru na mutira naigwa he nondu
Tabithas, kujeni kutoka headquarters. Wako hapa nao wanaitwa Tabithas. Pokeeni zawadi zao katika jina la Yesu. Na nyodo hebu mukatorea makofi toregeide mwire. Ni mwana watu rutanirie gukira muhunjia witu. Nenda mahubiro ni iheo wikinya hwaini tutiramona. God bless you Tabithas and Women Council kutoka headquarter. Mungu awabariki sana sana sana. May God bless you na watende mema. Tabithas and Women Council from Embu, jooni hapa. Tabithas kutoka Embu, tufuate mtindo huo huo kutoka Embu. Pigieni Tabithas wa Embu makofi mazuri. Asanteni sana, Mungu wetu awabariki. And our Women Council Compassionate, Mungu wetu awabariki kwa sababu ya kupenda pastor wetu na pia kumletea zawadi. Tunashukuru. Mungu akenaga muno riria muritwo agacoka kaheo. Ninaona vijana wa Embu, our youth church, our young church wako hapa. Wako hapa, tupigie vijana wetu makofi mazuri. Asanteni sana wazazi kwa sababu ya kulea watoto. Amen. Kwa sababu ya kulea watoto wetu ambao wanapenda na kuheshimu wachungaji wao. May God bless you so much. Wamama Tabithas and Women Council kutoka Limuru, ninaambiwa na nyinyi pia mko na zawadi. Leteni zawadi yenu katika jina la Yesu Kristo. Na ninaambiwa pia tuna bahasha ya watu wa Nyandarua, Onaomoke Oha. Thank you so much Tabithas and Women Council from Limuru Charity. Asanteni sana. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega nĩ tondũ wa gũka na gũka nĩgetha mũkenie ndungata ĩno ya Ngai. Ngai witũ aromũrathima na mwĩke wega. Asanteni sana. May God bless you so much. Amen. Pigieni watu wa Limuru makofi. Amen. Watu wa Limuru na nyinyi kujeni. Watu wa Nyandarua, sorry. Nyandarua. Onacio agatundu agikorwo kwi bahasha yao, ona inyukai. Mundu wina bahasha yake. Amen. Mungu wetu akubariki. May God bless you. Amen. Na ninapofanya hivyo, tuwekewe ingine hapa. Kanisa lote sasa likuje. Ndiye amwithia sadaka marutira. Oguo mundu wothe okwiharirie ni ari hotha ndarikia kuhunjia. Oke haha nigetha twarikia tukugeithio ni atongoria itu na tondu ti aingi. Na nilitumwa na zawadi yako, nilikwambia nitakupatia. Na Senator Lenny Kivuti alinipigia jana usiku. Jana usiku akaniambia wameenda kikazi Uagadugu. Uagadugu niko? Burkina Faso. Ona ndiretekirie o aigwe ndanyita na akanitumia 20,000 nitakupatia. Kwa hivyo si nimefikisha hizo. Ni wega ukaugira mbere ya andu nigetha onake akerwo ni njugire ni arandumeire ira. Asanteni sana wachungaji wetu kutoka Gatundu. Ngai witũ amũrathime na mweke wega. Thank you so much mchungaji. Mungu wetu akutende mema. Asante. Mungu wetu akubariki. Amen. Nataka tuigirwo kiondo ha kila muhuthagira. Tondu kiwadu nimegwikaga na ihenya nigetha nipatie watu wote nafasi waje. Wakija tusalimiwe na viongozi, tumalize na bishop wetu ako hapa, alafu kutoka hapo nipeane baraka tuende nyumbani. Kwa hivyo nituhe rwimbo rumwe mundu wothe uka kuruta muhothi riu oke ayuhe. Amen. Mundu wothe ayuhe na ihenya nigetha twikage na ihenya. Watu wa wamekuletea 10,000 Kenya shillings, wanaweka hapo kwa namba. Si ni warembo, wanakaa vizuri na mumahe yaga wira. Tokuga ati ni warembo na mutiramahe wira. Asante sana my brother.
Mungu wetu akubariki sana. Nitoya rwimbo rumwe andu othe mahiuhe na mwikage na ihenya nigetha ndimurekererie mukarie riu na mwaikara mutekuria ni nywe mutaroka. Arenge makina thenanie tugagate murathime arenge mage wotatia ngai yonaga irathimo ciaku. Chicago wameleta bahasha yao ugagano kerishoko shiranero ciaku nĩ ciama ndwarethire furahi butono. Kamwembe wameleta bahasha yao Muheani Yehoda dhimete Yemora dhime Yehoda dhimete Gai Muheani Yehoda dhimete Yemora dhime. Watu anze kukuja, wale wanaleta sadaka zao na bahasha zao, anzeni kuja sasa. Ukai mwikitie Ugotoro nege nagawe ugagande wathokire tata irathimo kemwe orore one ni Ngai ugokinya ikinya waikinya gakubariri wake gagutirira githiri kia wega kiha giaku gigathira giakurathimite Ngai Muheani Yakurathimete Wemurathi tondu Yakurathimete Ngai Muheani Yakurathimete Wemurathime. Ndarora aria ndari na aria ndi kiria itari na kiria ndi uria ndatarie na uria riundarie niwe ũnjiguĩrĩire tha ukinya ukinyĩtie ikinya waikinya ũkaumbariri wake ngatirĩra gĩthiri kĩa wega kĩeha gĩakwa gĩgathira. Nĩũndathimĩte Ngai Muheani nĩũndathimĩte nĩmũrathime. Nĩũndathimĩte Ngai Muheani nĩũndathimĩte nĩmũrathime. Ine na ũkene ũtũire ũthatĩte nĩgũkorwo mũthĩ nĩũririkanĩtwo nĩũgũtuĩka nyina wa ndũrĩrĩ nyingĩ nakĩo kĩeha gĩaku na thoni ithire nawe araramia hema ciaku utambũrũkie matama ya mĩhĩndo ya tamaĩ tondũ nĩũririkanĩtwo. Nawe araramia hema ciaku utambũrũkie matama ya mĩhĩndo ya tamaĩ tondũ nĩũririkanĩtwo. Amen. Aya, wale ambao wanataka namba ya simu, amekwenda namba ya thimu ni 0724 82 38 05 0724 82 38 05. Amen. Mungu wetu akubariki na akutende mema. Amen. Simjipigie makofi kidogo. Amen. Alafu sasa nimkubarie tu Karu aketi, unaweza keti pale dakika moja ili nikubalie tu hawa viongozi wetu watusalimie. Na kwa sababu najua sio wakati wa siasa, sini jina tu na kumwambia congratulations na natupatia kwa kitu kale amemletea. Kwanza nipatieni nafasi nimshukuru Ken. Asante. I think it's because of your compassionate heart that we clicked and matched well. Ken wale hawajakuwa Embu ndiye anaitwa Kenjava wa Kagoto. Mnamjua? Mnampenda? Mko na haja na yeye? Sasa hili kanisa letu mnaona hapa
Hii kazi yote mnaona imefanywa chini, washirika wangu wangeng'ang'ana sana kuifanya. Chini ukweli. Na unajua cha kushangaza ni kwamba mahali tuko ilikuwa shamba yake, akachotwa na bank juu ya madeni. Dukanemene, there was nothing. But one day everything came. Lakini hata kama ilikuwa yake ya kuchotwa, alafu Mungu akambariki. Wakati alisikia ni JCM ya Bishop Ben iko hapa, alikuja. Hii kazi yote mnaona kuchimba kutoka chini ilikuwa kazi kubwa sana. Nowe kama udacokagerio ngatho haria hagiriire andu a Ngai. Akachimba kutoka chini, na ile foundation ametujengea hapa, kanisa yetu inaweza enda hata gorofa 8. Yani twekerirwo muthingi ona turaigua thoni gwaka. Todo muthingi uyu si mnaona vile imejengwa? Kuanzia huko inaweza enda gorofa hata 8 juu. Na reke ngwire arutire wira ucio wothe, na kioya kigongona giki iguru na ndarihirie ona 10. Riu mwana to uyu ri ungimwira atia? Ithe ti athari mweburu. Athari mwene kimiru. Etiguo. Arathimwo fiu. Ni no gwingenda gukwira. Number 2. Akijira Bishop ni tuini uroka gwitu Ebu. Na ni tukwendete na tugakuhe gitio. No menya hindi we ngidari guku bado no okire riria ringi ndathomire guku apostolic visit. Na agituhe irio iria twaheire andu haha. Na kundu kungi ndathire na guku arahiria shirika itu makorofia mahande na guku, Ngai akamateithia. Let me say this. Tondu nie Ken ndari aragwetera ni arenda siasa. Ndari agwetera nini we ndikwenda kwenania. Ndari agwetera ni arenda siasa. No riri andu taya ari we ungiciria ungimeka atia? Ito mutuire mutongoria waku agutongoragi. Riu nie ndikwenda kumugira maundu macio, nie ndi bishop, wira wakwa ni kwamura na koni wenda gutuika muhunjia kwamure oro riu haha. No koroni wenda utongoria riu ni IBC ithe twakuhe maguta githe tiguo. But andu a Embu mutikarekage andu taya mahuru. Manyitagirirei. Moigwa biashara ciao ni irenda guthukio, mugatengera mukacihumbira itigathukio, tondu wona cia thukio mwathukirio ciana cianyu githe tiguo. Ken, nataka nikushukuru tondu wira uyu wothe murona handikite guku anyitaniire na pastor witu Pastor Karu na kiama gia kanitha uyu makaruta wira muthaka muno. Ken, tondu ndiwe kana nguona handu hangi ha gucokeria ngatho, allow me to thank you. Ona rucini cai tunyuire gwaku, ona nduma kuo, ona ndui turire ki, no as long as ithu ni turire we wi sawa. Ngoro yo winayo ni tayo ngoragwo nayo ya kwenda kwaga kuona mundu uri ungi akiria thina. Thie na mbere na guteithania na andu aya Embu, ndugecirie mationaga. Andu thiku ici ti akigu, andu ni mekaga atia? Thie na mbere kunyitirira ciana cia atumia. Ndironire waya ciana 1,000 uraturehera Nairobi kure urahingurire factory. Ndari kuo ni ndahingurire. Ngiona wira uria muraruta, ndukarekie ciana cia Embu. Niguo ciana cia Embu. Na tondu wonete ka utheri umeria ciana ici, ona imwe turehere kure Nairobi uma nacio na guku, tondu we ni wonangite. Na tondu uthiangite mabururi, ona aria mangienda guthi mabururi ma nanja wiki atia? Ona uria mukirite ngimwaririria mundu angiciria haria hakunyonaga haria, thi na mbere na kumanyitirira, ndugeciria andu amationaga. No ngamuonaga? Ni muonaga ka mutionaga? Thiku ici ni mwiciragia ka mutieciragia? Ni mwe kindu kiaga ka mutiui? Ithi mutimenyaga? Thi na mbere na kunyitirira ciana ici cia atumia aya. Atumia orona makirite uguo, no gukorwo amwe matikirite ni kwaga gukumenya. Makirite ni kurigwo niki mangikuhe. Tondu no kwa mutumia ungi mwana wake atonyaga gwaku mande akauma kuo Saturday na kindu. Ona rimwe mundu akirite ni kuri hindi mundu akira ni kwaga wakuga. Uguo Mungu akubariki. Ni ndona gucokerie ngatho ni tondu wa kunyitirira timu ino igibangira. Number 2, gucokerie ngatho kuma kiganda-ini giaku. Urathire kanitha wari muru kwa mundu uyu. Uyu muru akweheho
mundu uyu arahunjagiria nja akite structure nene muno ya cuma magikwama urathi uramera kava mutigwo thiri nao no matonye thiini